Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Launch attack! Aku tidak akan berhenti dan menyerah. Launch attack! Dia bukanlah temanku. Dia adalah kejahatan sejati. Launch attack! First blood. An enemy has been slain. Enemy double kill. Maaf. Give up. Let's try again. Lebih baik kalah daripada berhenti bertarung. Launch attack. Ally has been slain. Gather at the turtle. Tunggu, apakah mereka... Sekarang giliranku! You have slain that enemy. Keraguan hanya ada pada orang lemah. Ally has been. An enemy has been slain. Enemy double kill. You have slain an enemy. Tidak ada yang bisa menentukan jati diriku. Rasakan ketakutan! Killing spree. Pertarungan membosankan. Menang atau kalah, aku menghadapinya dengan harga diri. Ally initiate retreat. Bukan main. Aku bahkan menakuti diriku sendiri ketika aku bertarung. Gather at the turtle. Request backup. Launch attack. Enemy has An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Sekarang giliranku! Slain. Mega kill. Launch attack. Ini semakin menyenangkan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Menghajar mereka?
Tidak mungkin. Ya, Killing spree. seperti apa musim dan keadaan di lembah sekarang? Your team destroyed a turret. Launch attack. Demi kebaikan semua orang di sekitarku. Ya, Shut down. An enemy has been slain. Double kill. dalam keadaan apapun, aku tidak akan pernah menyerah. Rasakan ketakutan. Mega kill. Launch attack. Lihatlah keabadian sejati makhluk Launch attack. Ya, ya. You destroyed a turret. Apa itu keputusasaan? Makanan khas daerah ini? Ally has been initiate retreat. Ya. Aku akan melindungi kebaikan semua orang di sekitarku. Ya. Unstoppable. Ally has been slain. Double kill. Dia bukanlah temanku. Dia adalah kejahatan sejati. Initiate retreat. Bukan main. Shut down. Initiate retreat. Godlike. Initiate retreat. Shut down. Sorry. It's okay. Just play 私を待って。Request backup. Aku tidak akan berhenti dan menyerah. An ally has been slain. Ally has been slain. Initiate retreat. Apakah mereka mencoba membunuhku? Aku kira ini hanya permainan. Our turret has been destroyed. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan pernah menyerah. The enemy has slain the turret. You have slain an enemy. Lari, pengecut. Initiate retreat. An enemy has been slain. Launch attack. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Keep an eye on the map. Apa itu keputusasaan? Makanan khas daerah ini? Ally has been slain. 集合して集団戦に備える。 Kalah? Aku? Tidak mungkin. Initiate retreat. An enemy has been slain. Okay. Launch attack. Ini semakin menyenangkan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Menghajar mereka? Ya! Keep an eye on the map. Shut down. Launch attack. Ally has been slain. Menang atau kalah, aku menghadapinya dengan harga Your diri. team destroyed a enemy double kill. Ya! Ya! Initiate retreat. Tidak ada yang bisa menentukan jati diriku. You have slain an enemy. Attack the Lord. Double kill.
baik kalah daripada berhenti bertarung. Ya! Ally has slain Lord. Initiate retreat. Sekarang giliranku. Killing spree. Slain. Shut down. Double kill. Ya! Triple kill. Team destroy the turret. Ya! Ya! Ally has been slain. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan pernah menyerah. Your team destroyed a turret. Dia bukanlah temanku. Dia adalah kejahatan sejati. Your team destroyed the turret. Ya! Launch attack. Tidak ada yang bisa menentukan jati diriku. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Request backup. Tunggu. Our turret Apakah is mereka under mencoba attack. membunuhku? Initiate Aku kira retreat. ini hanya Our permainan. turret has been destroyed. Rasakan ketakutan. You have slain an enemy. Slain. Double kill. Sorry. Unstoppable. Seperti apa musim dan keadaan di lembah sekarang? Ult is not ready. Lebih baik kalah daripada berhenti bertarung. Down. Ya! Ya! Initiate retreat. Sekarang giliranku. You have slain an enemy. Double kill. Launch attack. Apa itu keputusasaan? Makanan khas daerah ini? Destroy the turret. Ya! Mega kill. Launch attack. Shut down. Hilang kendali. マフラーを巻いてくれてありがとう。